omusoga tavuma, omusoga tasekerera, ate omusoga tagenya mwine. Ekindi n'empisa, empisa ed'amaka, okusangaaza abagenyi n'abo abanga batyaime ku waka, okubalamusa n'okulyako awalala nabo kiraga omukwano. Ekisembayo n'endogera n'olulimi, omusoga tavuma, omusoga tasekerera, ate omusoga tagenya mwine. Abagenyi baife mu bitiibwa eby'endawulo, baminisita okuva mu bwakyabazinga bwa Busoga, abalangira n'abambeeda, abazaire baife abali wano nife olwaleero, na buli muntu mu kitiibwa kye, mbalamwisa ino basebo ni banyabo. Tusangeire ino okubabona mu lubiri lwaife luno olw'eigenge nga tuli ku kiibulo ekya INHEBANTU kyetutegeike n'abakyala banneyendeire n'abantu abandi kamaala. Ndi musanhufu ino olunaku olwaleero okuba nti mwidye mu bungi buti ng'ezira nsonga yindi okutoolako okugaita ebiduubo, okuta obwongo awalala tusobole okulankulanya Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Omulamwa n'omusingi gwe tulijja okutambuliraku gwa kunyweza amaka amasoga. Ekiseera kye naakamala mu lubiri luno nfunye obubaka bubitirivu okuva mu bantu ab'endawulo nga bandozayoza ku lwekyo Kibumba kye yantuusaaku. Mwebale kunsabira. Baba bwe yankobera kunteekateeka ed'okukyaza abakyala banneeyendeire nabo nange ndowooza eva eri Katonda okuba nga atuwaire olunaku luno okuba awalala n'okwega ebintu eby'endawulo okuva mu bakyala. Ku lunaku luno olwaleero kantangazeemu ku maka amasoga nga bwe galina okuba. Ensi egiire ng'ekyukakyuka eriyo obulombolombo n'ennono ife nga abasoga bye tulina okusigala nga tutambuliraku. Ekisooka n'obukulembeze obw'amaka. Amaka amasoga gakulembebwa baba ni maama. Awonya abaana nga kwoteire n'abakozi bateekeibwa okuwuliriza abazaire baibwe n'okugondera amateeka agawaka agaba nga gateekeibwawo. Ekyokubiri n'emmere. Amaka amasoga gateekwa okubaamu emmere emala abawaka n'eyindi ey'okutunda okusobola okwetuusaako ebyetaago eby'endawulo ng'esente, okusomesa abaana, okwidandaba n'okusobola bizinesi ed'endawulo okusobola okwongera enyingiza mu maka. Amaka amasoga okuba n'emmere omwaka gwona gwona, ebyagi nkani granaries biba byankizo mu kutereka emmere mu biseera eby'omusana era twongeremu amaanyi mu kuzimba ebyagi. Ekyokusatu n'obuyondo. Amaka amasoga amatuufu tigabulamu kyolooni, akatindiiro ak'ebintu byetutaaku byetukozesa waka ng'ebikopo n'amaswaani era tubiteekweisira okukozesebwa mu maka gaife nga tubita mu bwakyabazinga bwa Busoga n'abantu abandi. Ekyokuna n'ekigangu mwe tusangaaliza abagenyi. Mu maka
mulina obaamu ekigangu mwetutyamaku n'abagenyi baife okugezanga abakulembeze mu bitundu byaife. Kano kaba kabonero okulaga omukwano era nkubiriza abakyala abakulembera neyendeire mu bitundu bye muwangaliramu mube ekyokuboneraku. Ekyokutaano, eifumbiro nga mulimu n'ebindi nga ekibani ekyenku. Abasoga tibafumbira buli wantu okutola kwe bategeike okufumbira. Eifumbiro n'ekifo mwe baali batereka ebyokozesa waka n'ebisolo ng'enkoko n'embuzi mu bwire. Ekyomukaaga n'ebikozesebwa waka ng'embago era eteekebwa okuba buli mu maka. Amaka agazza mu mbago galaga obugayaavu. Omusoga tavuma, omusoga tasekerera, ate omusoga tageya mwine. Ekindi n'empisa. Empisa ed'amaka. Okusangaaza abagenyi n'abo ababanga batyaime ku waka, okubalamusa n'okulyaku awalala nabo kiraga omukwano. Ekisembayo n'endogera n'olulimi. Omusoga tavuma, omusoga tasekerera, ate omusoga tageya mwine. Era nga tulina okusomoozebwa, nina okwikiriza nti tusobola okwongeramu amaanyi mu buwangwa bwaife n'enono ey'amaka era okukyala kwaimwe kutuweire entandikwa ku nsonga eno. Nkubiriza abakyala baneyendeire okwongeramu amaanyi mu kuweereza abantu mu bitundu bye muwangaliramu. Bawala bange ab'e Busoga, mu bulamu tulina okuba abakozi, okuba ab'empisa n'okwenumiriza mu nnono yaife. Tulwanirire obuwangwa tusobole okwongera ku nkulankulana mu bitundu byaimwe gye muwangalira. Ntwala omukisa guno okwebaza Uganda Hotel and Tourism Institute olw'emirimu egy'enjawulo gye babaire nga bakola walala n'obwakyabazinga bwa Busoga n'erala partnership gye tuliija okukolagana ni ofiisi ya INHEBANTU ng'okwegeresa abaana ab'obuwala n'abakyala n'abavubuka okutwalira walala era ng'emirimu gye tuliija obeegesa okufumba emmere ensoga, catering, pastry and baking. Yabwedde eyo mu maiso tuliija kukola emirimu egy'enjawulo nga kwoteire ni projects okusobola okulwanisa obwavu obutamana n'endwaire. Eri abavubuka ni bawala bange okutwaliza awalala ni ba musaayi muto, mbakunga okutwegaita ku mukaweefube obw'okuweereza n'okukola emirimu egy'enjawulo mu bwakyabazinga bwa Busoga. Mwiddukire nti ni kino ekiseera kyaife okulankulanya Busoga, n'olwekyo tukozesa omukisa guno okutwala Busoga ne Uganda okutwaliza awalala mu buntongi. Eri ba sponsors baife mwebala emirimu gye mugire nga mutukolera mu bwakyabazinga bwa Busoga. Ak'enswiiso tubeebaza emirimu gye mwakola nga 18 Novemba omwaka oguwere era mutatoolanga okwo. Ng'amaliriza neebaza abategesi ab'omukolo guno mu butiibwa byaimwe nga mukulembeibwa neyendeire Development Initiative ni champion mwemwe olw'okufuula omukolo guno okuba omunoovu. Abakyala baneyendeire twidde akolera walala nga yo munsabye okuba patron wemwe
era nsiimye ino okuba nga munonze era nsuubira nti twidde akola walala okuzimba Busoga ng'era tubita mu bwakyabazinga bwa Busoga. Kibumba abawe enkabi nsangaire ino nsangaire ala okubabona era Katonda abatambuze bulungi nga mwirayo ewaka.